танпарастони ҷаҳон пайрави нафсанду ҳаво, раҳбари қофилаи мурдадилон хар бошад. вақти рӯзатон ба хайр бошад дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Анти-Даҷҷол. ва ман ҳастам асосгузори организатсияи дезинфексионии YouTube аз даҷҷолҳои замонавӣ ва ровии ин барнома Муҳаммад Шарипов. Сархати хабарҳо. кароли блогери тоҷик Эсем Шариповро тӯҳмат ба он мекунанд ки гӯё кадом духтареро гирифта бошад. лангули мегӯянд? барои чӣ хотир шумо рад мекунед ва мегӯед ки гапое ки нисбат ба шумо гуфтагианд тӯҳмат аст? нофаҳмо аст, шавҳар кардан осон шуд ё ин ки душвор? барои чӣ хотир ки духтаро худшона ба интернет ба фурӯш мебароранд, лекин бо нархҳое мегӯянд ки барои онҳоро ба даст овардан хеле ҳам душворай. гап мезанем ки ин шахсҳо чӣ мехоҳанд дар асл. пеш аз оғози барнома таваҷҷӯҳ мекунем ба як хабари хеле ҳам муҳим. рақамҳое ки дар болои экрани шумо қарор дорад, шахсое ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Федератсияи Русия ҳастанд, метавонед ки ба худтон билети донишҷӯӣ кунед. новобаста аз оне ки шумо дар асл донишҷӯ ҳастед ё ин ки не, ин билетҳо дар база тасдиқ карда мешавад ки ба шумо имконият медиҳад дар вақти тафтиш кардан аз тарафи хадамотҳои муҳоҷиратӣ зудтар раҳо ёбед. хоб, оғоз мекунем барномаро аз тӯҳмат нисбат ба блогер Эсем Шарипов. хоб, чӣ хеле ки мо шумо гуфтем, ин шахсро тӯҳмат мекунам ба оне ки биёин хубтар зангш мезанем айни замон ва аз худаш мепурсем. салом алейкум, шумо Эсем Шарипов ҳастед? алейкум салом. бале. хоб, чӣ гуфтаниен шумо оиди ҳамин гапе ки гӯё кадом духтареро шумо лангули мегӯянд? барои чӣ хотир шумо рад мекунед ва мегӯед ки гапое ки нисбат ба шумо гуфтагианд тӯҳмат аст? тӯҳмате вохе чӣ далел дорад нисбат ба ҳамин гапҳои гуфтагианд? яъне ки агар ки тӯҳмат набошад, мо доказательство бояд нишон битем. албатта далел дошта боша мегӯем ки тӯҳмат нест. хоб, мо доказательство нишон метем, метавонем ки дар барнома тамошо кунем. майлеш. чӣ хеле ки дидем дӯстони азиз, Эсем Шарипов талаб аз он дорад ки ин гапро тасдиқ кунанд ва барои тасдиқ кардани ин гап мо занг мезанем ба дигар шахс. оё гапҳое ки нисбат ба Эсем Шарипов гуфтагианд дар асл тӯҳмата ё ин ки далил доранд? шахси дигаре ки мо занг мезанем и ҳаст Лангули. алло, Лангули гули. ой, клипи Эсем Шариповро бисёри бад тамошо мекунам, ҳар рӯз дар сарам ҳами Лангули сурудо тоб мехӯрад. яъне ки чӣ хеле ки шумо гуфтен нисбат ба Эсем Шарипов тӯҳмат кардагӣ нестен ва суханҳое ки шумо мегӯед далил дорен. ҳамин хел. хоб, шумо метавонед ки далилҳоятонро ба мо пешниҳод кунед ки чӣ гуна далил дорен? баъзан масъалаҳое ҳастае ки бояд ки пасаи экран ҳаллш кунем. ман қисрбачаи Эсем Шариповам. ва чӣ хеле ки мебинед бо чунин далелҳо мо рад карда наметавонем ки ин шахс худаш тасдиқ кард ба суханҳои худаш ки шумо дар экран диден, ҷои такрор кардан нест. дар ин ҷа мо мефаҳмем ки нисбат ба ин суханҳо Эсем Шарипов бой дод 1-0. ин одам тасдиқ кард. ман қисрбачаи Эсем Шариповам. хоб, акун мегзарем ба дигар доғи рӯз ки имрӯзҳо баъзе аз духтарҳо дар интернет баромада худшона ба фурӯш гузоштагианд ва як нархҳое гуфтагианд ки мо апрос гузарондем аз ҷавонони кӯча то ки бо чунин нарх оё омодаанд ки хонадор шаванд бо чунин духтарҳо. ва пеш аз дар ин бора гап задан, шахсое ки аллакай хонадор ҳастанд ё ин ки нестанд ё ин ки ҳамроҳи оилаатон ҳам метавонед ки равед ба ширкати Шифо ҳиҷома, фитабочка, массаж бепул карда метавонед ва ҳамчунин доранд доруҳои гиёҳӣ барои бисёр дардҳо, фарбе шудан, лоғар шудан, бемориҳои занона, мардона ва дигар. лекин танҳо аз як беморӣ даво нест. аз беморӣ ба мисли Лангули мурдам гӯшнагида беномус гӯшнак гадо ва ҳамчунин ин беморӣ бародаро гузаранда. вақте ки шумо ин видеоро тамошо дошта бошед, мумкин аст ки бигзара ва антивирусаш ин кнопкаи лайка биҷихен то ки нагзаратон. акун гап мезанем дар бораи доғи рӯзе ки бисёр ҷавонҳоро ба ташвиш овардагия ва нигароншон кардагианд. чӣ хеле ки мо шумо медонем, ҷавонҳо имрӯза ба Федератсияи Русия ва ё ин ки ба дигар кишварҳои хориҷа рафта кор мекунанд то ин ки оилаҳошона бихӯронанд ва ё ин ки оиладор шаванд. вақте ки чунин видеоҳоро аз тарафи духтарҳо мебинанд, хеле ҳам ғамгин мешаванд. аввал тамошо мекунем як чунин эълонеро ки ин духтар кардагиай ва баъдан фикри ҷавонҳоро дар ин бора гӯш мекунем.
خیلی هم دوغای. نیست یکون کس مرا با یک آیفون یا لکسوس بگیرد. چه خیلی که علاقه شما دیدین برادرها، این شخص خودش به فروش در اینترنت گذاشتگیه. لیکن نرخی که ای گفتگیه من نمیدونم که زوری کدام جوان میرسیده باشه تا که این شخص را بزنی گیرد. برای به این سوال جواب یافتن ما پرسان شدیم از مردم، از راهگذرا، جوانهای راهگذر. از کارمند ما خواهش کرده می شود که از جوان راهگذر این سوال پرسند تا که او در این باره چی فکر دارند. همکار از راهگذرا پرسان شد که چی فکر دارند در این باره. خب بندی این همکاری ما کمی بند است برای آدم‌ها جستجو کردن و حالا باشه ما با همکاری دیگرمون در استودیو در این باره گپ میزنیم. مفتونه از کانال روس زبانی ما، البته که ما گفته‌های این همکارمون ترجمه میکنیم. خب مفتونه سخن با شما در این باره چی فکر دارین؟ یک بار نو سینما با شما روی میکنم ببینید. نیست یکون کس مرا با یک آیفون یا لکسوس. این شخص میگه که میخواد به شوهر مفتونه تیا باره شیورا بی چاکای چه خیلی دختره چه خیلی لکسوس. نیست یکون کس مرا با یک آیفون یا لکسوس بگیرد. اول دا فکر کرد نگون دو شروع. یک دکتر برای مادر میخواد که به شوهر برای به لکسوس لیکی ریش داره. مفتونه успокойтесь, пожалуйста. مفتونه آروم شوین. خب مفتونه در این باره گپ زده نتونست و ما میگذاریم به همکار دیگرمون که به راه نزد جوانان برای پرسش برآمدگی بود. خب علیم خوجا چو کردی؟ ой не яка се ёфтам тамом یافت شد. خب این زمان یک نفر یافت شد که فکرای خودش در این باره گپ میزنه. جوانی راهگذر چی میگوی؟ چه خیلی که شما دیدین نسبت همین نوار چی گفتنین که این شخص میخواد که به خاطر لکسوس چون چی همون ویدیو را بار تماشا کنه اختون؟ نیست یکون کس مرا با یک آیفون یا لکسوس بگیرد. ایودا میرم یا زنی رزینی میگیرم و چیم 100,000 سومون توی ما راسخود کردم 5-6,000 سومون دا میرم زنی رزینی میگیرم و این شوخی نیست این سیریوزنیه جوانو دا داخل داره. بله چه خیلی که دیدین برادرها این کار نمیشود. از این دختری در روی اکران بوده خواهش کرده میشود که اول رفته ریشه بترش. از این عروسی در روی اکران بوده خواهش کرده میشود که اول رفته روش تازه کنه. خب چه خیلی که شما دیدین برادرها حالت خیلی هم بزیبای و در اصل هم درست میگن. این قدر نرخی بلند شخصی که علاقه خودش برآمده در اینترنت به سودا موندگی. چه خیلی که ما و شما میدونیم شخص در اون حالت خودش به سودا در اینترنت میبره شوهر طلب میکنه که هیچ کس نگیرش. در حالی که شخص برآمده خودش در سودا میگذاره و با چنین نرخ این خیلی هم به ترتیبی و به تمیزی ما فکر میکنم. و پیش از آنی که چنین نرخ گذاشتن ما به این دختر یعنی که نامش لنگولی میباشد گفتنیم که تا اول برا روتا تازه که همون قدر پش میرود زیاد شده که از منه پایان به مثل ریش به نظر میرسه. یگان کس خیالی مردک میکند. لیکن بسیارا در کامنتر نویسوندن که این دختر با اون خاطر پشمای روش نمیچیند چون که در وقتی در آینه نگاه کردن در کنار خودش مرد حس کنند. البته که این کار شخصی او است. شما چی فکر دارین؟ فکراتنا در کامنتر بنویسین. و اگر شخصای باشه که نو در کانال ما ابونه باشن و درباره کورس درک نداشته باشن البته که تمام این کارها را طرف مونیم. короче برادرها بله شخصای باشه که نو بلاگر شدنی باشن چه خیلی تمامی سیومکای در درون استودیو سیومکای در بیرون همه را با تلفن مونتاژ کرده میشه و سیومکا کرده میشه و نمیشه. آیا ضروره که تکنیکای پروفسیونالی داشته باشیم؟ چگونه مونتاژ کردن در کار، چگونه نوار گرفتن در کار، چگونه تکنیک در کار، چگونه گپ زدن در کار، چه خیلی کانال ساختن در کار، چه خیلی عموما بلاگر شدن در کار، بلاگری که دیگرو از عبرت بگیرن نه اینکه به مثل دیگر حرامخورا و لنگولی و دیگرو. اگر که شما آرزوی بلاگر شدن داشته باشین خیلی هم فکر خوبه، حالا هم دیر نیست. بسیار که در بالای اکران بوده بگذاریم به تلگرام کانال در اوجا همش معلومات درباره خودی کورس و نرخش و چگونه دسترسی میتونین که با کورس داشته باشین.
فکر اختیارتون رو در کامنتر بنویسین. لایک موندن فراموش نکنین. همه خیر تا ویدیوهای آینده.